Eto yava urobo. Ono mewamol wevoli. Honorable Friday Ovili and the new bit of Urobo Agbara Oto. Besemiki Munevio, Mikauye wo Russia Elese, Mr. Osage Oba Hawaye, alias Babana Baba International. Oye Heri Unwe Yako Marine Swo, Oyo Mikewe Baba.
amena be wogoke nyabo nigere ujiru wachona usago no sewuma ona no ni wero dita so tu bere ode tota amena be wogoke nyabo nigere ujiru wachona usago no ni woma Pokora wa fa de ka bere wa mere ya wa foji agunu ra wa se na bere na wa mere ya wa soji e na mi loro ka e je ujeto Pokora wa fa de ka bere na wa mere ya wa foji agunu ra wa se na bere na wa mere ya wa sojo e na mi loro ka e je ujeto Obo mi kemu okore Obo me wiare meria mi kemu okore o me wiare meria kemu okore Obo me wiare meria kemu okore Yupe mi wo tuji urobo me wiare obo me mi ke tuji re urobo Obo me wiare meria o me wiare meria kemu okore Obo me wiare meria kemu Mr. Christopher Atoma Ona no kwolota no menyomi Obolota no menyomi na cha right yobika Oji yobika yoye Mrs. Helen Atoma Ugele yadia Mr. Patrick Onobaka Onyo yikawe Obolota no menyomi na cha woji kenyomi Oji yobika we Mr. Victor Igbinuwe Beauty Materials Dealer Ebro Super Kieti Odeshe Opposite SRT Barrack Ukwawo Lagos Road Benin City Emuwako na temieje eti Ona nasa wero dita so tuzare ode tota Amena be wogoke nyabo nigere ujiru wachona usego no sewuma Ona no ni wero dita so tuzare ode tota amena be wogoke nyabo nigere ujiru wachona usego no ni woma Pokora wa fa de ka bere ba mere ya wa foji